Umuntu utazwi neza imyirondoro ye yashyize kuri YouTube amashusho afite uburebure bungana n'imyaka 140. Abantu bari kwibaza iby'ayo mashusho ndetse na YouTube. Dore amakuru yizewe na ukusanyirije kuri iyo video. Tariki ya 5 Mutarama 2026, umurongo wa YouTube witwa Shiniwala washyizeho video ifite uburebure bungana n'imyaka 140 ku rubuga, ingana n'ibinyagihumbi byinshi by'amasaha. Nawe sinzi niba ayo masaha wayambarira. Iyo urebye thumbnail cyangwa se iriya shusho ubona mbere yuko ufungura video cyangwa umwanya w'iyo video ku rutonde, werekana ko yaramba imyaka 1040. Ariko iyo ifunguye iki gihe kingana amasaha 12 gusa, kandi nta shusho cyangwa amajwi arimo, n'ubusa gusa. Ikindi gitangaje kandi giteye ubwoba kuri iyi video, ibisobanuro bya video, icyo bita description, byanditse mu myandikire y'amarenga y'Abarabu, bivuga ngo come meet me in hell, ntimuzahure nanjye mu muriro w'ijuru, cyangwa ngwino tuzahurire mu muriro ikuzimu, cyangwa se ngwino tuzahurire ikuzimu. Uko byagenda kose biracyari urujijo impamvu umugambi w'uwo muntu cyangwa se itsinda ryayishyizeho. Bamwe baribaza ko ari ikizamini cya tekinike ya YouTube, indi myumvire ikavuga ko ari igice cy'umukino w'inkuru y'ubuzima byitwa alternate reality game, cyangwa ubundi buryo bwo gushaka abafana. Kugira ngo ubashe kumva ibitekerezo by'abantu byo gutekereza ko ari inkuru yahimbwe, bizwi nka alternate reality game, mu mpine byitwa ARG, mu Kinyarwanda bikavuga umukino w'inkuru mpamo uvangwa n'ukuri. Ni ubwoko bw'umukino cyangwa inkuru ikoreshwa kuri internet, YouTube, Instagram, website, emails ndetse n'ibindi, igatuma abantu batekereza ko ibintu bimwe biri kuba mu buzima busanzwe, ariko mu by'ukuri ikaba ari inkuru yahimbwe igamije gutuma abantu bashaka ibisobanuro, gukemura amayobera no gukurikirana ibimenyetso. Nk'urugero, hari ushobora gushyira video idasanzwe kuri YouTube, amagambo y'amayobera, amafoto, imbuga zitazwi, hanyuma abantu bakajya babisesengura bashaka kumenya inkuru iri inyuma yabyo. Ibyo nibyo bita alternate reality game. Ibi ni ibitekerezo by'abantu, ariko ntabwo bizwi ko ibiri inyuma y'iyi video twabonye ifite amasaha menshi cyane by'ibinyagihumbi ndetse n'imyaka 140 itazwi inkomoko yayo ndetse n'uwayishyizeho. Icyo bizwi neza, nta makuru yizewe yerekana neza umuntu ufatika cyangwa itsinda ryemewe yashyizeho iyo video nk'umushinga w'embeho. Amakuru yose atangwa kuri iyi video ari ku mbuga z'amakuru y'imyidagaduro cyangwa imbuga z'abazikoresha, kandi ntihari gihamya yuko ari igikorwa gifite intego yemewe cyangwa gifitanye isano n'urwego rwa YouTube. Mu ncamake, oya, nta muntu uzwi cyangwa izina rizwi ryamenyekanye ku mugaragaro nk'uwashyizeho iyo video, kandi biracyari amayobera ku mpamvu y'uburebure bwayo n'ikigamije. Bivuze ko YouTube nta makuru ifite ku bijyanye n'iyi video, mu gihe itaragiye igitangaza kindi ku bijyanye n'iyi video ifite imyaka 140 yose. Kugeza ubu nta gihamya cy'igihe iyo video ifite imyaka 140 yatangiriye gufatwa n'igihe yarangirijwe gufatwa. Iyi video ikiri kuri uru rubuga rwa YouTube kuri iyi konti kuva tariki 5 Mutarama 2026, imaze kurebwa na miliyoni zirenga 2 z'abantu mu cyumweru kimwe n'iminsi mike gusa. Hari indi video nshya yitwa Billion Hours yashyizweho kuri konti imwe kuri YouTube, ariko iyo video ntirimo kuboneka kuri uru rubuga. Bishobora kuba yarasibwe cyangwa yarahinduriwe ibindi bitagaragara. Video y'imyaka 140 iracyari ku rubuga rwa YouTube, ntabwo irabura burundu mu buryo bumenyekanye, ahubwo iracyagaragara ndetse n'ibintu bijyanye nayo biracyavugwa ku mbuga nkoranyambaga. Nta tangazo ryemewe na YouTube ryavuzwe ku gusiba kwayo burundu. Ese gushyiraho iyo video kuri YouTube byafashe igihe kingana gute? Video bivugwa ko ifite imyaka 140 ntibisobanuye ko bayishyizeho imyaka 140 bayipakurura cyangwa se bayaploadinga. Ibyo wareba kuri YouTube n'uburebure bwa video, duration, si igihe byafashe kuyishyira kuri YouTube. Igihe cyo kuyishyira kuri YouTube upload giterwa n'ibintu bitatu by'ingenzi gusa. Icya mbere ni uburebure bwa file, gigabyte cyangwa se terabyte. Icya kabiri, umuvuduko wa internet. Icya gatatu, ubwoko bwa encoding cyangwa se compression. Coding cyangwa compression bisobanura guhindura video cyangwa amajwi mu buryo mudasobwa na YouTube bishobora gusoma, kubika no gukina neza video cyangwa amajwi. Mu Kinyarwanda twabyita nko gutunganya cyangwa gukanda video compression kugira ngo igabanuke uburemere
kandi ishobore gukinwa mu bikoresho bitandukanye. Video bigaragaza imyaka 140 mu by'ukuri, amakuru avuga ko iyi ifunguye ikina amasaha make gusa kandi ari ubusa, nta shusho nta majwi. Ibyo bivuze ko fayiro yayo ishobora kuba itaremereye cyane. Nk'urugero rwo kugereranya, niba fayiro yari nka gigabyte 10, internet isanzwe byafata nk'isaha imwe n'igice n'amasaha 2. Niba ari nka gigabyte 100, internet isanzwe byafata amasaha 15 kuri 28. Niba yari fayiro iremereye cyane nka terabyte 1, byafata iminsi myinshi cyane. Ntibishoboka na gato ko byafashe imyaka myinshi cyane cyangwa amezi menshi cyane kwishyira kuri YouTube. Video y'umukara gusa ihwanye n'imyaka 140 niyo video ya mbere ndende mu mateka ya YouTube. Kanda subscribe ujye ukurikira ibiganiro bitandukanye. Iyi ni Buri TV.